Ma'am Eli, unsa man ko'y imong buhaton, kung samtang nangaon mo, may barkada nga miagi. Sampiton ba nimo o dili? O nang tubag. Kung may kwarta ka nga extra, sampita. Kaya ang pagsampit sa usa ka barkada o suod nga higala, usa ka na kamaayo nga buluhaton nga manampit ka sa tawo nga imong pakanon. Kung may kwarta ka nga extra, samtang nagkaon ka. Pero kung wala kay kwarta o sa labton, apiki kaayo ang sulod sa imong pitaka pag-undang. Pag-undang. Ayaw pinasagad og imbitar. Kung di ka ganahang manghugas kag plato inig kahuman. Kay kung mahitabo sa imong pag-imbitar, miando og misugot siya, milingkod gyud siya sa lamisa, mikaon, mi order siya, o nya kulang imong kwarta, mag-unsa man ka. Mauna naman kag pauli sa imong pabayron. Og sa niingon nga, ako Ma'am Eli, kung na ako mga friends, ako yung inviteon, pakanon ako, unya pagustuhan lang yun nako sila kung unsay ilang orderon. Kay kung unsay ilang orderon, malipay lang sad pugko nga maglamtaw nga nalipay sila sa ilang gikaon. Kana nga statement para ra na sa mga dato og kwartahan. Kintahay, halinan ra kag kanding, 2-5. Human, 5 ka buok ni agi. Imong giimbitar na nabuang na. Labi ng mga lalaki may moagi. Sus, payhag ng imong 2,500. Mo nang ang pag-imbitar, inamtigog yun na siya. Labi na kung naa ka sa mahalon nga restaurant, naa ka sa resort. Kaya kung nangimbitar ka, pag-agi sa imong barkada, naara ka sa inyong balay, ay walay problema. Pilay paglata o kalamunggay. Kung sa labton nga walay kwarta hala, isubak ang tilas. O di, sulbad ang problema. Kaya naraman ko nahitabuan na, imbitar, sus kay nikaon man gyud. Unya kay timing nga gigutom daghan kay gi-order. Ni pag humagkaon kay kadali pod milakaw. Sus ang nangimbitar luoy kay sa gatanan. Natablaw in tawog bilin sa iyang cellphone, iyang ID, unsa iyay pasalig mobalik ra siya kay magkuha kwarta di na unsa naman aron. Imbes makapalipay kag tawo na ulawan na noon imong kaugalingon. Merese. Kay naa man koy mga tawo nga magpakaron ingnon god nga maayong tawo manggihatagom tigpakaon. Wala may problema. Kay mga maayo man na nga mga pamatasan. Kana magpagkaunta sa laing tawo. Pero, lantawas ang imong bulsa o imong kwartang kaya ba? Or kaya mukat ang ending nimo? Nabuang na yun yung kalakihan eh. Naandan ra magyud sa mga Pinoy. Kung adunay barkada gani, manampit dayon ta. Nakasulay ko ana, nag-inom eh. Nay ni aging lalaki, barkada man kaila. Akong gisampit, sus. Kay niingon man dito nga, mabalik ra ko. Nikong, karon na shots, mabalik ra ko kay nakoy kauban. Ala nga, pun ko dito nga, ayaw dada, ikaw ra, na nabuang na. Ima man ka buok lalaki. Idi, karong red horse nga akong gipalit nga 160, us katuyok ra, order na pod. Manday nalipay ko, naguol na hinuon ko kay ending, ako na walay kwarta. Pasti lang kinabuhi. Muna gitawag na to, lesson learned. Di magpinasagad. Kay kalagmitan ra bagud sa mga pinasagad nga desisyon. Galokdo ra bagud nagdako nga disgrasya. Na mirisi gaba-gaba ra puna nato naman tarong nga gadi mga desisyon sa kinabuhi. Di magpasulabig nilagala. Kay kanang nilagala ending ana problema. Laitan ako niya mga palopian chub.